Nasarakan nga awananen tibiyag ti 33 ti tawen na lalaki ani DM Alvaro Paredes Bugarin III ken residente iti barangay Kadaratan iti ili ti Bacara. Addaan dayto iti naduma-duma sugat pakairamanan ti ulo ken pribado a paset ti bagina idi nakita da dayto iti igid ti kabaybayan as sakupen ti barangay Naglikwan iti ili ti Pasuquin idi December 27, 2025. Basar iti inisyal nga investigasyon. Rumrumwar a drowning wenno pa nakalmes ti kang runaan a rason ti panakatay na. Ngem saan na patsyen ti pamilya nga awan iti foul play a napasamak. Ikkis da ti hustisya. 12 days na naman pa yung hustisya na anak ko sa namang ipagadala nga drawing iso na nga sagsagin ka na kumaawat na nalmusta anak ko kasi sinumati mamati anak nga dati medyas kang gamit anak ko na nalmus ko ma palapsin dalata nga nalmusta anak ko na nagkukat anak ko ang dihos ni Ramrabi hindi ito nga mamukta anak ko nga nakasta ti Arabid na. Aging katatadyak maawan nga nila, tiresort na isang aging katatag gawawa kiti hustisya, para ka nila anak ko. Justice delayed is justice denied. Daytoy met impaganet-get to United Christ of the Philippines when ni UCCP. Impakita dati na iget a suportada para iti panakabirok ti hustisya. Kunada personal dangam ammo ni DM Alvaro ken nagserbi pay kas maysa a diaconal minister. The ONWLC, the family, relatives, and friends of DM Alvaro are crying for justice and demanding impartial investigation into his death. We declare and assert that DM Alvaro was murdered. Signs of foul play are exposed by the photos of Alvaro's remains. Ilubing 1999 pay lang adat sakti pastor ito ili basi pay lang ubing detoy na nasimpot tay di ubing kita na sakat may ayam na bagbagina as mo na and then di makal nakita mi ti panagtakal na panagbasa iti Kadaratan JBNCHS nagbasa pa nga iso nga DM ko namin kung na Jaconian minister actually through music, nalay nga tukar, nalay nga mang practice ti choir. Tinurong ti news team ti Pasuquin Municipal Police Station tapnon alayan tinananay a detalye pakaseknan iti investigasyon ngem saan da pay laeng nga nagkomento. Mangnamnama ti pamilya ken di mangipakpakita ti suporta a malawlawagan kuman iti pasamak. Anak ko, hustisya, di mo po kami dati. Kaya di, madlaw mo ay parinam. Konsensya, pagkita ng kasta kang anak ko, tapos kasta ang sauda di mundo. Tapos malaganan mo tiring namin kini daddy, anak ko, kung sa perna. Hindi may maawat na, di kasta na iba paano mo, anak ko. Sigado pa lang di magrabang iti iglesia, magrabang iti tao, kung magrabang kada kami. Pinanawan na kami lang ng mga story nga, kasi pinapasamak kami amon. Sunaon na anak ko, di kanuklog sa amin. Mark Magdirila, Balitang Solid North.